Turabasuhuje mwese abateze amatwi Kivu News imugira amahoro. Aya ni amakuru kuri Kivu News. Imbere y'uko turambura aya makuru, reka tubanze tubagezeho ingingo zayo. Turaza kubabwira aho M23 iheruka, naho iri ubu, naho iri kugana. Turaza kubabwira ku gihuha kuri Lieutenant Colonel Wiringoma, aho yongeye guseka cyane avuga ku bijyanye n'iby'urupfu rwe, hanyuma atanga n'ubutumwa ku baturage ndetse n'abasirikare bo mu mujyi wa Goma. Ayo niyo makuru tugiye kubagezaho. Nyuma y'imirwano ya Ngungu no gufatwa kwa Minova, imirwano yimukiye mu Isake, Nzuro, mu Ibambiro, Gasengese. Amabombe yarari kugwa ari menshi aho ngaho Nzuro mu minsi ishize, ariko ubu ngubu bikaba byamaze kwimuka, byavuye mu Isake bikaba bigeze ahitwa Gasengese. Ayo ni amakuru dufite duhagazeho kandi y'ukuri. Lieutenant Colonel Wiringoma ari kumwe na Honorable Ari Musagara baganiriye ku rupfu rwa Wiringoma, nuko bakwije igihuha bati Wiringoma yarapfuye. Bashoje batanga ubutumwa kuri FRDC na Wazalendo ndetse n'abaturage bo mu mujyi wa Goma. Kuri FRDC, Wiringoma yababwiye ati muri abanyagihugu, ntacyo muba murwanira kuko ntacyo murwanira kigaragara. Nuko arababwira ati ikingoma na se. Iryo ni ijambo rivuzwe muri Ngara rishatse gusobanura ngo imbunda hasi amaboko hejuru. Wazalendo ati mwebweho murarengana 100%. Mwakagombye kuba abaturage nk'abandi bose, cyangwa se mukarambika intwaro hasi, nuko mukaza tukabigisha igisirikare cy'umwuga, namwe mukirukanka kuri Kisekedi. Abaturage bo baje kubwirwa bati imugume mu mago yanyu, mutuze, turaje. Ayo ni amagambo yavuzwe na Wiringoma kuri tariki ya 23 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2025. Reka mbibutse ko 23 aba ari ikindi kintu, cyangwa se ari irindi jambo rikomeye ku mutwe wa M23. Nyuma y'ayo magambo cyangwa ubwo butumwa, abaturage bakoze twa video twiza cyane, maze bahagarara baha ikaze umutwe wa M23, babubwira bati karibu, turabakeneye, dukeneye ko mudukura muri ibi bibazo by'abazalendo. Nta telefone tukigira, ntawe kijya ku isoko ngo agarukane icyo yarajyanye, ntawe kijyana telefone ngo ayigarure. Iyo uhuye n'abazalendo uba uhuye n'ibibazo, kandi amakuru dufite nuko M23 aho ibiri hose haba hameze neza, abaturage barishyira bakizana. Katayari. Iri ni ijambo ryabwiwe umuyobozi wa Kivu y'Amajyaruguru. Uwo nta wundi ni nyakwigendera witwa General Chirimwami. Uyu Chirimwami, uyu mwanya tuvugana, ntakiri mu isi y'abazima. Allô maman, bonjour. Njoo gouverneur nakufa sasa. Mtoto wake ananiambia papa nakufa. Njoo sasa nakufa. Ya huruma sana basi. Ngowe. Turatangira tuvuga tuti hodi. Uwo ni nyakwigendera Chirimwami warusimbutse igihe cya mbere, igihe M23 yatangiraga imirwano, maze Chirimwami araza nk'inkoramutima ya Kisekedi, aje kurwanya M23, maze M23
byari bikomeye guhagarika umwana uri kugana iwabo, iramurasa. Kirumwami ararusimbuka yirukanka yambaye urukweto rumwe. Uyu munsi rero yagaragaye ku mbuga nkoranyambaga ahantu hatandukanye, maze nuko ijambo rya nyuma yabwiwe katayari katayari, bamubwira bati uramenye uramenye, uri kujya gukora intare mu jisho, kandi aha hantu turi ni ku murongo utukura. Nuko Kirumwami niba yaragiye kwishyuza urukweto rwe, niba yaragiye kureba ko M23 ishobora kuba igendana urwo rukweto rwari rwasigaye, nuko aragenda yegera umusirikare, ahatangira amutunga intoke, aramubwira nabi cyane, maze wafataga video ayerekeza hirya. Burya ubwo nibwo bwari ubwa nyuma. Yagarutse guhengereza ikuzimu, aho ari gushaka urukweto rwe M23 ishobora kuba yarasigaranye. Burya baca umugani ngo amatwi ari mu rupfu ntiyumva. Abasaza bari hafi ya Kivu News nibo bari buze kumenya izo nsigamigani za kera. Nimuze munyegere maze twijyanire mu nsigamugani. Nyabarongo nayo burya ngo harya irica. Nyabarongo nayo irisobanura iti nica abanyizaniye. Ku bakirisitu babizi, basoma kandi bagendera mu mahame bizera, nuko ikiguzi cy'abantu, igitambo cy'icyaha cyari kiremereye cyane, kuko byasabye gutanga umwana w'Imana ari we Yesu Kristo. Ubu ikiguzi cya Kivu y'Amajyaruguru nacyo gihinganye n'umuyobozi wa Kivu y'Amajyaruguru ari we General Kirumwami. Aya ni amakuru ari kugenda atembera ku mbuga nkoranyambaga, kandi ayo dukesha ibinyamakuru byizewe. Iyo ugiye ku byo bita Facebook, nta kindi uhasanga, urahasanga urupfu rwa Kirumwami utakiri ku isi. Wajya kuri X, imwe bita Twitter, ugasanga Kirumwami hari abantu benshi bagiye bamuvugaho. Aho turatanga urugero, iyo ugiye kuri Twitter ya Manzi Willy, uyu akaba ari umuyobozi wa diaspora mu bagize M23 baba mu mahanga bose, yanditse kuri Twitter ye avuga yuko Kirumwami atakiri mu isi y'abazima. Twagiye no kuri Twitter ya Lawrence Kanyuka, uyu akaba umuvugizi mu bya politike mu mutwe wa AFC, nawe yadutangarije ko Kirumwami yasezeye ku isi. Igihe nacyo ku kinyamakuru cy'Igihe, ndetse no kuri Bwiza, ndetse no kuri X ya Dr. Dashi, bose ndetse n'abandi baremeza ko Kirumwami yasezeye ku isi. Abantu hirya no hino bari kuvuga ngo iki? Bari kuvuga bati Kirumwami agiye nabi. Bamwe bati nibo watanze uburenganzira bwo kugira ngo inka zacu ziribwe, nagende yaraduhemukiye. Ese Kirumwami yari muntu ki? Reka mbibutse yuko Kirumwami yari umuyobozi w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, yari isigaje umujyi wa Goma nawo uri mu marembera, mu kanya gato uri mu maboko ya M23. Nyamara ntabwo ndekeye aho, reka nsoreze aho kugira ngo mbe ndi gukurikira iyi mirwano iri kubera hano Ikibumba, muri kino kibaya cya Kibumba yerekeza mu mujyi wa Goma. Reka nkomeze nkurikirane amakuru hano mu mujyi wa Goma, aho imirwano, amabombe ari kujya agwa hano hafi ku Kimashini, za Mugunga ndetse n'ahandi, ari guterwa na M23 asubiza ibisasu binini bya rutura biri kuraswa na leta ya Kongo cyangwa se igisirikare cya FARDC, bafatanije n'Abarundi, bafatanije na Sadeke, bafatanije na
na Wazalendo ndetse n'iyindi mitwe yose nk'uko muyizi. Nakagaruka.